y lo que proponemos hacer. Ajo atin mayordomo. Bejal nah lik aru okre mukujashmine teiru bejal kuana que shwanuli como nak ash magnak mahusut sechutam kakek chimertomil. Mahusut kuchiki bejal matishnaw shkolomangil bejal hikacha. Pero lina okchok mertom chal es anjun don anjun capacidad que tenga habilidad. Choko chirapinkil lischuam San Marcos. Shkabili relator shke kachil. Pero en cash katauru kautak San Marcos. Hoki kaki ekwer San Marcos makwa apóstol. Lah Timoteo makwa apóstol nakataw sa Santiru. Lah Pedro lah Lucas makwa apóstol. Pero karujo kem sa Santiru bejal. Karujo lah Marcos sa Santiru bejal. Evangelístico. Pero chanak li San Marcos ha listo bejal. Kamashe quiere llorir balik arujo Usman. Ya, barna cual de Jesús, aru Josh panonquile Jesús, inteligente, yoril bal. Ahora nakil, en caso de escoltica choqueli, listiok chiris de San Marcos, kaut na cual lihish aran chiskat, masapatlat. Pero no cuando lihish. Kushuk tip bejal tigre come carne ni nahulak chiruli hish tip porque chenkep lenda gobina kay no maketaw hish rin rele na tachik chish kamsingil huni hish ta kamsilen chak hunakitsi mara hunakishuli kwansh kikel ta kesa shbe naknarus likik masunung utna chal chish katwal utaran ta kamsi bejal kemak reta charuna charush kamsingil hish. Pero manish kopi chale ne kwer manish tio creen chimukon Juan kaut na kwali hishishkat. Maretesh kush ya maretosh kush umarahista na tsekachak ya anin kaninao laish ne kesh naure. Pero chan lishchu amep nakli San Marcos koshinjere Kiril chak paso likaru kishbalu chak likakwa mko apostol ta pero yo chak likbal yo tsebangil tsib yo koshlankil aru yo shwanunkil. Entonces chan nakli San Marcos kitzakon chis evangelio yo chak chi atinak kamali San Juan. Hapho chakire sa chakicho chalihish neki hapho kai chakire. O sea, San Marcos en cana shukwak ya yo chikangela y a pesar de que moko apóstol tabe ya yo chitsiwa. Marena que esté achu bayak chirish us marena shik chirish pero yo chirilbal karu yo chikulman. Entonces chan San Marcos su símbolo es el tigre. Su símbolo es el tigre, porque en Gana Shukwak, Uthapore Chistiabal Chanchali San Juan, allá Chirish Likuya. ¿Más hace John? ¿Más hace John? Te va con la aplauso. Naraj Nashtienak, Cuija Alika Patrón, la Nueva Esperanza, San Marcos. Linkana Shukwak ahora tiene Dios. Entonces, Kakauresia que Kanawak Alele Capatron. Chachane que esté la Mayap, Bellana, la Osho Yola, Juan Canawal. Quina Canaura, le Canawal, Arule Canawal, to Okchish Patzwalre, Utaarach Tishkele Kapuers, Chishuangele Angel, Bella. Pero mukuna kanau tali kanawal. Inga no koru, lo débil ya.
Pero como nakanawan ako nakli patrón arin San Marcos representado por un tigre. Entonces ninkoslanak makakashiw. Makakashiw tiyapali chavile sila porque lihish mo kuna shukwakta. Pero tan fácil to ishot kamashin yerenak resh kamsingil lihish nikishkeli kik sakabe. Aran arush kamsingil. Entonces hay que ser astuto. Hay que ser inteligente. Muy kujalak atairut kabano. Muy kujalak atairut kapap yake. Kumpache ng kachonika porque Juan Juli Talil. Entonces chan nakli Evangelio San Marcos anashkutrip jojun li tigre. Kapho chakiresa chakichot. Y es un animal fuerte, pero y a la vez noble, como lo será Jesús. Jesús es fuerte. Jesús una fue. Ya va hosta fue, ya. Porque quisiera las pedras, él en la que cuatarza, la cascuina que cosla, rele ruchichot. Entonces la on, pedirle a patrón San Marcos. Uliquetalil, Hish, es un tigre, fuerte, noble. ¿Verdad? Cuitaqueiras cuichicli San Lucas, ¿verdad? San Lucas, harán la cuanchic junchishkat huacash. ¿Verdad? Huacash cuanchishkat de San Lucas, muco apóstol ta. Pero kishpanush ángel o apóstol, ¿verdad? Porque liscarta li San Marcos Joshinjere, tzakali de ruchi junil tatao li Milán, uli San Lucas, na atinak chirish charonak li ángel, ta yolak li kular li María, na tusuk chichavile ya. Entonces represente un toro, un buey. Utain chana, salishkutan chaklak Zacarías, na que shmajekwachak li Hunak li kwakash, hunak li carner, vejan li keshmaje, ne keshmuko, ne keshmaje kwa, ne keshmayeja, ofrendan, ne keshmayeja chak, chokre li kakwa, chokshkambale li sausilal. Entonces naraj nashtianak, nak ne keshmayeja li shul es para obtener la paz. Renak li kekwanza tuktukil usilal ya. Nak ne keshmayeja li shul. Li San Lucas, moko apóstol ta, pero cuán jun na kutchuku, kaut na kokan, ¿verdad? Uli San Juan chan, li San Juan, li retalila li águila. Mana keri li shul, mana kerupupe, kerutushane. Yo kep chak chiril bal, karu kwanta ka, kaya bal kwanchak li tsakayan, yo kep chak lila. Inteligente.